užas, nehumano da se živi u selu. A zbog čega? Pa, nema šanse, padne kiša, deca ne mogu da odu do škole. Neodrađene ulice, kao što je tu slika, to je većina ulica takve. Dakle, nisu asfaltirane? Ma nešto nisu asfaltirane, nisu ni zemljano napunjene. Moja je Mlinska ulica, tu je užas Božji. Možete da odete da slikate, da vidite i to je. Znači, malte ne svaka treća ulica je tako. Pa to pa nema gore u svetu putevi nego u Vinarcu, što je. To da smo jasni kao da smo negde koji zna koliko udaljeni od grada. Ja bi pričam, Zoran rekao daj vodi me gde radi Cvetanović, neka dođu u Vinarce da vidi kakav je put. Pored da on ne zna mesku, pusti ga ti. Pokojnik može iz kola da ispadne, samo sreća sad što ove pogrebni kombi pa ne može voze. Inače da nije s traktori u kola, beži. To kad se iskopa put, nego... To vi ste videli da je pun, ali nije to nikad... Ma Goran to samovoljno, naša pumpa, Todorović. On čovek prođe s grejder, on ima mehanizaciju njegovu. Ali nije on dužan, treba mu se to plati da on održava. Ja na dve ulici izlazim i tamo i tamo. Pa u haotično stanje, blato, rupke. Sad sam prijavio na neku zgradu rastoraja, pa napravio sam blato, psovanje imam debelo. Nemo da se smešite. Istina, turali smo malo blato i novo limuzine, lepi se, ali to je. Jako ba ide napunim. Ono, rupe i blato koliko hoćeš. Kuće u 10 km asfalt prave, po planine, po brda, evo mi, a eno ga grad Leskovac na mestu zajednicu. Vinarce, pa blizu 1000 domaćinstva, možda nema puni, ali od 900 nije manje sigurno. Veliko, pa najveće selo u opštini Leskovac, Vinarce. A najgori putevi jeste. Pošteno je tako. Nema šansa da prođete vi. Pa da, pa fabrika od čega živimo, to je naša proizvodnja. Mi mora da idemo na... Mora se ide, ja sve na grad zalazim. Autoput, pa nosimo. Moje barake su bile dok sam sposoban bio do prošle godine, eno ih 10 nepokrivene prema Bogajevcu. Iza star autoput. Ja sve na grad idem. S kamioni ostavim ga tu ili s autom. Traktor samo idem kad mi treba da tanjiram, da orem. To su užasni putevi, bre, poljski, to nema veze da prođeš. Vi ste, šta nemate? Prevoz. Najbitnija stavka. Prevoz nemamo nikako, znači da li išli u grad ili se vraćali kući. Pa kako se snalazite? Pa taksi. Evo, ja sam sad platila taksi i došla kući. I koliko košta od Leskovca do ovdje? Pa zavisi koji taksi pozovete, od 500 do 700 dinara. To je. Za decu idemo koji su srednjoškolci, znači da ih dovezemo u školu. Neko dete koje trenira isto, znači prevoz najveći je katastrofa i putevi su mnogo loši. Svuda. Znači svuda. Celo selo.
I to niko ne vidi, vidiš. Ovoliko selo, a kad je glasanje, to se med i maslo ima da bude. A kad prođe glasanje? Pa eto, Sve tamo si u ostaje kanalizacija. isto. Ni kanalizacija, ni putevi. Kad je ta vlast bila, demokrate kad bio na vlast, tad je početa kanalizacija i prestala i više ništa. I kažete samo u glavnoj ulici su cevi postavljene. Glavna i ove što su prema Donje Stopanje, te glavne što su baš ulice u selu, inače sporedne. Ima bre kod nas od Donje Stopanje do glavnu, do spomenika, kako da ne. Šahta jednog i posred put. Je li ima obećanja da će kanalizacija da prođe? Od toga nisam čula. Ja ništa nisam čuo. Niti sam vlast u selu, niti sam pa nekad bio u moje godine u vlast. Pa jel tražite od predsjednika mesne zajednice, da li tražite? Pa mi ne znamo ko je predsjednik. Ja i ne znam, evo verujte ja da ne znam ko je predsjednik mesne Nikad zajednice. me ne zove na nikakav sastanak. Nikakav zbor nema ništa.